بسم الله الرحمن الرحيم. Inaman ko ang katwa na, sumabot ta sa namun pasasin pag dua mag piyaw ni. Isud ta na. Di tanay butang hatay ta mo to. Nalamod na sadto sila. Na? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga umat Islam, palanggungan sing kami, hakam Islam, murah-murahan yan kamu imaalok kamu hawak tu ini. Kaya ini sabihin programa sing kita niyo, amuin pagtawawon sing kami paay na tadhabon. Harap niyo na pakain. Pangasubusin Allah Ta'ala, pagbalik-balikan na mo, subay na to majawab, hakabuhi na to, yung mga yadto. Bang harap kita niyo pakain. Harap na to ini pakain kita tumudyo. Sin kabuhi na to. Di halaw man sing gumin. Manjari hawak to ini lang ta pagkabi ang mga liawayan na munain pangadjian ta nakaunayad to tungod pa amuin kapatot atawa pangaddatan sin tungod pagmaas iban sin pagtalianak sin dua long ta tumpukan maasiban sin mga kaanakan habihayon lumaton kami maripa amuin ini magtawtay manghud long ta muna na ring haamuin hang kaliuran sampai maun na paamuin ini magtawtay manghud long ta hangan sin akama saplag amuin sama sibu katantan biyabay ta kato kaaturan sara bang biya din kaagin na to mag addati atawa mag ini paagin hambuk pahambuk dahin ha mga magtawtay manghud naman jari tumagna gitariha amuin pagyanon ikhwa sumagawa hari pa kami makatagna hilin ko na amari papindo ako ini long takapatut jab na manalan sampai siya kato tani ko waktu ini palita pagdo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah mga palangwan sing kami haakamasin Allah subhanahu wa ta'ala diya na sinari na yari na isab kami iban sin guru ko kalasahan waktu bihaon ini imalok kanyo magbalik diya sin kabiyaksahan pag-alupan sing kita niyo lang taliha tampat mulya ini amunyan kamo biya na pamayway sing kamo di majaga kamo di matayin hog sin programa sing kami diha lang ta nidaul Islam pagkanan sing kami paay na tadhabon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala biasa kabiyaksahan pagkakitaan nyo kami sa kahawa long ta mahapon sin ahad amoy in long ta malam isnin biasin waktu bihaon ini so alhamdulillah salam kasila sa kanyo katan amunyan kamo biyayaon imaalok kamo lapay na in mga katawtay manghuran long ta malayo masuok sibu dayari rom daira sin sambuangan iwan na pagwa niya amuin sa kusuko sin amuin long ta abutan at tawakan lang ta masakop sinamon programa sing kami amon kakitaan nila ron ha channel 50 katatuan sin Sky Cable insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam kasila sa kaniukatan mga pananggon ha kama Islam. So manjari insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami bang guru kalasahan nabiya na sinari continuehon namo insyaallah ta'ala namon lang ta pangadyan na kapin-kapin paliharan sinamo in lang ta aturan at tawakan pangadatan sintiap-tiap ang katoring kato niyo papagkahin na manusia ay doon na kalong ta pangadatan sin kita mon pamaasta
tawa darik yan sa pangadatan sin maas aturan mon tungod pa mga kaanakan niya daramik yan lang ta pangadatan isab sin magtay manghod amon hang kagiwaan lapay na in pagtay manghod lang ta hang kaarama insyaallah subhanahu wa ta'ala subahain lang ta haruman ini in dakay rayon sin kami ibang guru kalasahan hawak tulong tabi mga insyaallah ta'ala kaya buskamo biyayaon amon sampay maus dong tin hang kajam yaon insyaallah subhanahu wa ta'ala pariharan sinamuin lang ta sa matsikatwa na doon na amuin pagtaw tay manghod lang ta amon hang kagiwaan ni katwa na magtay manghod lang ta amon hang kagiwaan inadto na sarden pagtay manghod ang kagiwaan ni katwa na bukon hadya magtay manghod sila lang ta hang kainahang kama at waro arapon mang tagapag-iman sibo-sibo po Allah subhanahu wa ta'ala na lamod dayto magtay manghod disab sila kapag iman patuhan ra mula namin magtay manghod ang pagkamano siya nagatawan ni adto. So amoy di insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palanguna kami Islam in long ta insyaallah amoy in pagbisarahan sing kami basing guru kalasahan ha bihaw nini ihilin ko magbalik guru kalasahan ing tumagna sin pakaradyan sing kita niyo ruman ini pala ta naman jari long ta in tungod pa amoy tagnaan sing kami waktu ini amon yung pagyanon long niya ikhwa atin niya amoy in magtay manghod long tahang kainahang kama atawa magtay manghudang kaama damikyan dahil sa magtay manghudang kaina sababin yan di madyato kato katan yan subay amuin diad to mag-uno diad to long ta amuin mahinang doon haon mapindain kahalan sin pagmaas iwan sin pag ini anak iwan lawi-lawi na amin tungod haantara sin sila amin magtawtay manghud kawab sibo dadto in magtay manghudang kaina iwan magtay manghudang kaama in gwa niya magtay manghud da sila katan way piagbidaan niya na ini long ta aun waktu ring ha mga parasawan bihad to biya si mga jimadya to piya kita kato sinallahu ta'ala mga ini long sin Quran jimato ha biya si mga kahalan sin panganak sin ini lang ta pagtawa kong tahambok dahil nga mga ini nabi pilihan amo na in Israel ingan niya at tawalong tahangan ha-Arab ingan niya ini lang ta amo na in ini ama sin Yusuf alayhi salatu wassalam iwan sin tay manghud niya hang kaina bihan amo in Binyamin in silahang po lang ta tagdua magtawtay manghud inhang po yadto hang kaina ang kama inamin dua isabion hang kaina ang kama dahil sa sumagawa in sila to katantan hang po tagdua yung taod nila hang kaama sila katan na inya to sumaywarong pagbidaan sa sumagawa jimato ha antara nila in amuin pag-abugho bihan na ada po ini sumay jumato ha lauman sin mga nagngangan Muslim sablong niya di hay ni ha kitab amuin pangadjian ta in ini Muslim lang niya ha pangatod nila in amoy in aturan ataw pag-addat iyaddati doon ha magtawtay manghud biya da sin pag-addat iyaddati sin anak pamaas pag-addat sin maas pa mga kaanakan sa kaulaw doon ha ini dihilan kita pamintangan makawa tay mga pangadatan sa rayaw-rayaw doon ha amin magtawtay manghud amin siruin pag hindo sin maas nila pa kanya pag hindo sin ama iban pag ayupot kanila amin way pagpatiag long ta siru sa masiru bihani na muin paglasa pagkasi iban sinuno na pakaradyaan kakukunahan sin sila katan amuin supaya rin dumatong haantara nila imbya mga pag-abugo. Okay. Namon ting kakunahan bihan. Na in mga inikatan, biyay kato sinamin ini talip sin kitab ini bago si India on na wapati Sheikh Abu Bakar Jazairi. Amin nagtalip sin kitab ini. Ang man siya piyarihara sin Allah subhanahu wa ta'ala. In siya na Sheikh Abu Bakar Jazairi sambil nakasakat ako pa ba ini in Sheikh ini
na amo yad tulong ta. So biyayta niya ron hay ni intungod paparkala ini magtawtay manghud way piagbiddaan iwan sin amuin pagkasila sa pagpatiag sin magtali anak bihan pagpatiag sin maas pa anak niya pagpatiag sin ini anak pamaas niya. At inihaso pa, ya way roon lang ta amin hilunghala halaw man sin pagulawla sin ambok family biyan. Amo ating kagunahan biyan. Na manjari, inamin biya mga makasusa, na di madyato sambil halaw man na to inamin amin mga parkala biyan. Magtawtay manghod, biya luparagbos, in bang dugaing na inaamad tuwihan, biya dugaing day sabing biya mga kuwan. Biya madto aon uno ba ini aon gap lang si masanggalis at tawa aon biya mga nakahapa doon haon antara sin sila at ini aon yung biya paghali narapon si mayroon yung paghali inyaon katantang Sabog tayo manghod. matay manghod na ako analim makajari ako lang ta magbansag hakami tu ina na mo na sumagawa wayroon kamatawran sintaw makahati ka mo biya kami ang bukday na katan bihan sabab aon anak ha ay ni puon aon anak ha kitungan aon anak kami hawli sumakawa pagkita ka mo sintaw biya da kami ang bukday na kan katan sabab naglalasa bihan inamin iya akad doon haon namin panghindo sinakama amin in makulang pamakulangon imanghod magpamanghod isab bihan to nabiya da sin namin anak iwan sin maas bihan. Napangadji na to nang yad to. Lima bay na kato bihan. Narami kiyan yung mga ini sambil biyayta doon hay ni sin mga sila magbabayta awlong ni riwayat haqqul kabir al-ikhwa ala saghirihim kahaqqi al-walid ala waladi. In kapatutlong niya sin ini dakula atawa maulang maun pa mga kamanghuran niya biya dasing kapatut sin ini ama pa mga kaanakan niya sabihan atawa kapatot sin kaanakan mo pamaas niya bihad to atin niya mag ini long sin anggalis vice versa madtuwihan na mo yan tuwin dahil sa mga beta damikyan na unsaan long ta hadis basa ka tuwin hadis beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So amo yad to in lang ta katuan namon lang ta aturan pangadatan sin magtotay manghod na besi nasabot mo kain na yad to yu pa mainis yan mo in lang ta mga butang tanamon nagtalip sin katuan na at inekyawa niya rin hapang hindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam pangat in kaniya nalaw na in Muslim atungod sin pagtotay manghod suway pa ang in pag adat-yadati in pag lang ta aduli nagikyan iba sin panghurmati hantara sin sila biya dalaw sinupa masinamuin maas mon pa anak in lang ta anak suway magtaat pamaas niya namikyan day sab in anak imaas isab amoy in may ngat day sab lang ta magda magayupot ha anak niya biyahad to dabi alas magtutay manghudin niya tinaimangulang in magulang at tawakan in manghod nasway na isa ba na magtaat at tawakan mag-adat siya magulang niya biya sin lang tapag-adat sin anak mon pa maas niya pama pa niya naramit yan na isabin magulang atin niya maulong na isab siya hamanghod niya biya sin sapati sab sin ulong sin maas mon pa anak niya amo yad do atin nasabati katong gay na vice versa na piyang hiningod ini sin lang ta Sheikh Abu Bakar Jajairi piyang hiningod niya inamon hantara sin kita magtay manghod ini biya sin dua lang ta sin maas iban sin lang ta tungod mon pa anak niya nasalta yan baita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya paliharan lang ta manunjo kisin amuin ano ba ini manunjo kisin katarangan sinamun kabtaran na sabot ta kain na yadto nang sinabi sallallahu alaihi wasallam birra ummak wa abak summa ukhtak wa akhak summa adnak amo yadto katwa na imita sinabi sallallahu alaihi wasallam adnak wa adnak amo yadto
Nalaw si Nabi sallallahu alaihi wasallam atin niya birra ummak in sa kaula-ula atin niya pagbakti ko sarta pagmarayaw ka mon kan ina mo temikyan pagmarayaw ka kan ama mo pag-uusyad tulong si Nabi sallallahu alaihi wasallam maukta pag-uusyad to temikyan pagmarayaw na isab ka mon pauno mo tay manghud mo babae manjari usyabot si Rasulullah intay manghud babae ang pasabyaton niya, damikyan lang na pagmarayaw nga isab ko, pag-adat, pagmartabat, patay manghud mo usog. Mauri lang si Nabi sallallahu alaihi wasallam, masuok na mon kaniyo, isuwas, amos, lamin sa inyong suok mo kaniyo. Magsunod-sunod. Magsunod-sunod na dyan. Isiyusin amo na patutad do, lang ta sumuno, na nga amo inlong ta, turunan sin magtawtay manghud. Magulang pamanghud. Amo yan to indaakan kato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atin niya, piya pag urol-urol na tayo tod niya ini. Muna-muna pag-adat pamaas, nasabot di, labi luwa to din ina. Nakatuan, insuway mo pag martabat na niya ito anak. Piya ina. Atin naman yung joke, sin kataas, sin martabat, sin ina katuan na. Insuway pag-adatan sin anak, muna-muna hina niya. Hina niya, ina nasabutan na, nung maita. In Nabi sallallahu alaihi wasallam, atin niya, bang siya magkaaso tungod pagbakti para maas na pagpaunahon din ina katuan sabutan to hamon lang ta di na kita magbalik sa namon kabtangan yan to asa dayan da video inshallah pwede na rin to mga lang ta balikan yan to ha narabit yan di hamon hati si karway ni biya sa hadto imbay na si Nabi sallallahu alaihi wasallam natin niya sway pa uron mo in pag-adat mo pagmarayaw mo muna kan ina mo pangusto na kan ama mo napakusyabot na isab tayo tod na in kamagulangan doon na katay manghud babae magulang iba sa namon tay manghud usog sampay na pa amoy ng tamang laton na amo sumuno pasumuno amon lawi in suok pamasuok na isab yan amo yan to insyaallah subhanahu wa ta'ala in-advise ka to si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin na mag-adat yadati mga tay manghud ka Islam in magulang bukod sa sukat na ko magulang biya dagbusti na ka maingat minsan magmartabat at tawakan maulong hamanghod mo. Suway mo pa ang na isab, in pagkadat mo manghod mo, supayan manghod mo isab, labi luwa, maingat mag-adat kayo mo. Namit yan, ikaw isab manghod, ayaw na isab sukat na ka manghod, at tinabi piyara rakang onsan ka to manghod daw na piyara rakang bayan. O, bata biya doon ka fail isab. Nabu kung sukat na isab ko, biya mga kalasan si magulang mo, hindi mag-unog ka isab. Ano yung pagtawagin ni ka to? Biya mga long ta amin ang katuan biya lang tamon biya sukat na biya kita sa biya kalasan sa si magulang niya biya mag-unway ni mag-abuse isa lumakad sampay biya nag-boss di niya sa pag-andatan ni magulang niya sa dalaw na kalasan da ko'y kaka ang saan katuan biya to ha nari suwayad to atin niya magliw-liw mag-subli-subli in pag-adat yan dati in martabatihan tarasin magtay manghod. Ini ka manghod, labi luwa manghod ka, utangan hikaka mo, hapag ka magulang niya. Namit yan, sabi ko magulang, pagitan sa pamanghod mo, sinin ikaw? Natin niya, pagkadatan mo, iwan na, ihalgaan mo si manghod mo. Na, ang biyaton hinangta, mga palangwan haka may Islam, maaon in pagkasilasa, dahil naman hakasiwi-siwi ta, sampay palumaas kita, sampay makapagpaghula, in pagtay manghod, in pagkasi paglasan, tara si magtay manghod, di ito mamulak inshallah subhanahu wa ta'ala, sa ta upihan siguran ko, sing kaanakan mo, sinin ka mo, magtay manghod, nagkakasi, naglalasa, maabot ka mo makawak, anak, biya sa bahad, to hinangon nila, sumubli, at tawakan, umupiha hinang sin. Amay dukan mo, na ini, pagbakti sa magsuno ulang sambil pamanghod in buta ini aturan sin agama ini katantan hangkan biutang bihaon ha aturan makulangon bihan atin na hirutang tabang maas wala na roon may nang maas nila amo na yung magulang nila hatindog bialo paragbos ama nila na hawak tuwad to ay magulang sabab amo nating kuan amo in pagyanon wali makawali ka nila ranti na si maas bihan yan nahangkan na to naman jari doon haon long intay mangudusog long singkay banan subay sa namin makapalabi
labi rin hakatan. Sa may taim babae, doon haon, piyaon na tayo mangudusog. In babae, doon ha, kakunahan niya ay sabihin na muin, maguno ka niya. Ini, bukon siya amin lang sukat na makulang babae, piyaon na sin ini rasul, but siya to di sabihin magbanja. Bukod sa may nang na siya amin magtudlo madtumaribihan sa milmanghod niya usog biya kwan niya bukon sa may tapia una in babae ron haon sabab kakunahan niya in tatabangan sintay manghod niya usog bihan bukon siya maglulunsol madtumari tay manghod niya usog inaming uno doon nga hati niya timindog siya biya luparagbos ina isab na isab siya namin sila magtaw tay manghod bang siya ina siya magayupot halam simbay magja kasi nini kapanyapan si mga tay manghod niya yung mga langgong niya katani mga tay manghod niya usog kamo isabihin numaog dahil habayan lumagsin uno-uno nakakukunahan sin magtaw tay manghod Dami katuan magtarbiya magdatan halong simbay tasin mga bihad to biyasin pag hinusin maasi sa buon pa anak niya bihad to sa tayin ina ini katuan daw panagnan madrasa sa amo na oo amo yan to amo na tuod panagnaan ni Mudarrisa maghindo ha ko sabab natin po nakaunayad to in pagsabuton bang imbata-bata di mayaw amin long ta mahinang pamumukuhan adat sintaw halong sin kauman in pagsabuton ina buko nama correct ina mo atin asalwan long niya batin inahan bihin isan bihan na pangkat bihan amin sambil makuan masabutin ina na iman yung mga sila makwantod sila ka ina nila dahil na ama nila bihan sabab sinamin suok sin ina mon pa anak sabab yaw halam simbay magtarbiya kanila di mag-iig di sila pagpasaran inama yan to naglulunsol awan waktu bihan malawa dahil halaw man nila duwato adlaw sampay magpituhan bihan us makakaon di mo siya to makaig na siya pero singkahunahanin ng biyan mga paglunsol so inayad to katuan doon ko makapahab marayaw long tas pangadatan mo naman na ang kanina timindog siya sa pantun ng siya mga ulama biya siya madrasa long simbay atin na may nang siya mo darisa mo pagkaanakan niya nasa mga nga to katantan bang mukitaon hiwali inkuan ininaangkan siya na hinang mudarrisa pasal sinamin kapatot niya roon haamin panghindo dahil sab sinini Allah Ta'ala hatungod sinamin usog nagkawa dahil halaw man si mamaas tayo manghod niya hababayawn papahindoan yung babayawn sin pagkakaman niya correct ka muna so yun atin hinang mudarris sinamin babae kapanan banan niya okay inaisa pagka siya indaran doon mau muhabay inamon banalong tayad to ha pagdakan kabuyanan so siya inlang ta nakatutok doon mga anak niya so inamon panghindo ding habanan mon kaniya ipanghindo 5 ton naman mon pakaanakan 5 ton na pa mga anak atin niya aon bagatan pasok pa aon turunan magsaw siya wisin kawato bihat ting kuan nalong ta ini biya po ada jasin shake namin biya mga bisara tungod sinini pagkain namin pag-adat long tahamog taw tay manghud bihan magulang pamagulangon manghud magpamanghud isabihan sa ta subay aun ha antara nila yung pag-adat yan dati panghalga ini helga tiap-tiap magtaw tay manghud supaya ini humukot yung pagkasila sa ibang pagtulong tabang na amoyad to imbya mga iapas doon manjari 5 ton siya magtuy maripa aming kapatot sin ini 2 magtiaon harita pagka makalatong kita katuan ang patuy amok hadis na sabot din doon si Nabi sallallahu alaihi wasallam ating na amuin manunjoki pa amuin nasabot kay na Sheikh Abu Bakar Jajairi sinamon tungod daw tahaan tara si magtutay manghod yung pagkalat iadatin nila biya sin tungod sinamon daw tamaas mo pa anak nila amuin kaya si Nabi sallallahu alaihi wasallam daw na hakku kabiril ikhwa ala sagirihim kahakkil walid ala waladihi okay in kapatut lang masinamon anak magulang nakatuan in kapatot sin magulang tungod mon pa amon manghod nila biya law na sinamuin kapatot sinamon 2 maas mon pa anak nila biya to atin niya sa kaulaw-la atin niya inamon hak sin magulang mon pa manghod biya sin hak sin magulang ay sin maas mon pa anak nila so amo yan timbay takato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kan nasabat mo katuan magway na 2 maas ano pagmalta ni kaka mo amo na
Oo. Sabab siyemot ha. Siyemot. Kamanghuran niya. Sinindong mo sa bilang padre de pamilya. May nang siya ama. Ama yan to, ama. Ama yan to. Yung karayo katuan di habang sa alhamdulillah na ang kanina niya mga long ta. Di habang sa tawa katuan ta, alhamdulillah. Kung tayo pagbansa ng sa ta. No. Sana yung kita ini, on yan, nung tabiya, tarbiya kasi maas, namin maunin mga mahod na yun. Mahukutin parsugpat. Ini itong bihan bang sa upama umumul na si ini ato misan daan uno inji matukan way na ino Way na pagparulan. way na pos na way na kwan na way na parsugpatan nito. Kawa ka namin aun bihad to minhalkaan nila yung mga anak nila inel pasaran. Na. Bihan. Ingka matauran biya way na kwan. Bihan. Amod to yun naman jimadya to. Naman kita maripa amoyin kapatot sindua tiaon. Okay, katahanan siya. Bihan. Damikian wala ito nakabutas ding haamoyin in Muslim ha magtaymanghod. Imbari iman magtaymanghod. In dua magtiaon Muslim sibu-sibu magtaymanghod. Hakama. Sa mabintanda niya in Nabiullah Ibrahim hawakto sinsiyo kathi Namrudin asawa niya. Ay Sarah. Pasali namin Namrud dito na bangaon karayan niya siya nasawasin tao. Atau kaon. Kaon na niya. Mas sultan mga nakaon. Nami ato. Biya kang sindikato. Oo. Sa dantakawan naman kurso na ka sa sultan niya. Naman siya ito. At si papatay mo. Way may hinang sinamo. Naman. Naman jari lang sinini asawa na biya din ini piya ka ako. Lang Nabiullah Ibrahim. Uno yung hibayta ko, hibisara ko rito. Nabayta ilang niya, in kita magtaymanghod. Magtaymanghod. Ngayon pag yan si Nabiullah Ibrahim, magtaymanghod sila hakama. Sa magtiyaon sila. Correct ko. Nakita ko yan. Ano na. Naambok ito nga mga pangitaan ta si mga kuwan. So magtaymanghod hakama. Yan, sa magtiyaon. Nabukon ni sa belong tamin maglanggong hangkay na hangkama biha namin ini magtaymanghod day sa baakama pag-us ini hikasingod tamad to pa amin magtiyaon di man jari ito. Magtaymo da akama tinay makajari maguno. Makajari magtulong tawang inamin kuan pagtulong tawang bihan di maigid to ha aturan sin akama bihan. At tinay magtaymo na pag-iman ba to? Naman jari namin Muslim lang niya biyata doon na matungod sindwa magtiyaon sin amoy in long tain pakaniya kapatot sinambok pahambok din kanila may nang simbabay ngunay nang simbabay suwere siya pa may nang sinusog bihat to tungod sin asawa niya tawa tungod simbanan niya ito namin ini aturan hindo sin ini agama at ini rin mga kapatot sin ini babae ini banan niya amo na imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala riha parman biyata sin Tuhan na to Rabbul Alamin na suratul 8 walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf walir rijali alaihi daraja. Kita kawin namin ilingkat namin ayat ini. At ini intungod pa amin babae doon ha amin banan niya awon kapatot niya ron haon amuin uno na inkakukunahan niya halawm sin paghula-hula nila hatin halawm sin ini pagtiaon nila yadto
Iniinyaon katantan subay hil sinusog yung kakunahan niya. Kapatot. Na pag-uwas doon haon, amin matarlang biyay sin sara. Buko namin lang ta sumukat ini indigenous na yung susukatan bihan. Sa datang nga sara. Bisan lang kalasara sa batan mo bisan na sumay rahil sinusog. Bukon. In pagyanon doon naman miya makadahaturan sinakama. Di hakadar kakausan sinusog giruhal ha ini asawa niya. Na umos ito siya patandon lirijali alayhin na daraja. Hati niya inusog nakatayang babaw rin ha amuin babae hatungod sin parkala sin ini paghulawla. Sarap in rijal kawan alam nisa. Amin magdarungan sin pakaradyaan. Bukon inamin ini babae magdarungan sin paghulawla bihan. Biasa pagtagsin kaywanan bihanin babae Commander-in-Chief. Commander-in-Chief halom sin ini paghulawla nila pagtiaon nila. Na ingat to bukon nito ay aturan sin bihat ha mga military bihan. Sabab na ingat to pagayad day sab kanila bihan. Sila namin makapagbaya bihan. Biasa namin mga nagpa yan, mga ba yan, PME yan, na aunsad kapatot sin mga kasawahan nila bihan. Lamo din pa rin taroon mag-ido yung kahalan nila. Na amo yan tinding ha mga sa reo-reo lang ta aturan beta kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala hatungod sin dua magtiyaon. Naman jari in tiap-tiap din harwa ini nasabot ini aun doon haon amo yung mga pagsauhan nila dahil ha mga aturan pangadatan amoin hitokbal sinusog damit kini sa bitokbal sin babae mon paranan niya na magsaw sila roon ang pakaradyaan yon bukon lang niya inamin siya buttakaan niya to inyad tuwita to sin Allah ta'ala tungod pa amin usog subayad to siya magpaon abihad to sabab mo na muna dahil ha amin kabudyang pasin babae yaon dong tana dinihilan siya si maas na sing kauunahan niya. In pagtamong-tamong niya, in pagkaon niya, in katantan niya. Naman dyan, nakawa man din halaw man sinini maas tayo manghud niya. Malin naman ito pa banan niya. Amo lang banan niya, langkahan ka na magyan ako, in ba na simba yaon, bukong hataba banan niya, ama niya pa, tayo manghud niya pa, inamin in banan niya. Magpapiksa na ka niya. Katan sin susukatan niya, hawak to nagbutas na siya sin katan, iyad to, malayang na maun pa amin banawihan. Naamod din ini lang ta doon na sambil biyay ta yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mawakto sin pagutba niya amin kay napusan hutba niya kay napusan din sa paghaji niya bihat lang niya ittaqullaha pin nisa ati niya suway tuod agaron nin sara sin Allah ta'ala minang simpyang daakan lumayo din nga piyang langan wa innakum lam ni akhadtumuhunna bi amanatillah nakawa niyo yung babayan tumtuman yung amanat yan sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo hati niya sa kaulaw yung babae yaon bukod niya ito mga maluhay-luhay kawaon asawahon na dyan sinusukunin unin hinangon niya kabayaan niya bukod amanat sin Allah to amanat sin Allah ta'ala asumun siya adlaw akhirat bihan lang hangla kayo mo sa bihan amo na nakawa mo lang niya ding halaw man sini ni maastay manghud niya amanat yan sin Allah ta'ala pag-ubos siya tulong niya amoyin nasuok mo yung babae yan para na halal siya kayo mo bi kalimatillah yung pag yanong kalimatillah amo na yung aturan si pagtiyaon suwayronin upat parkala nasabot yaon na yung dua magtiyaon yaon yung mahar yaunin wali iban saksi ijabal kabul ijabal kabul amo na sa daw pagtiyaon na yun ito katantan di manjariyad to di mapaawon hawak to yaon so bang naihin yad to di mabista pagtiyaon rukunin ni sin pagnika amad to lang yung pagyanon hangkan na halal wastahlal tumpurujahunna bi kalimatillah walahunna alaykum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf na inyad to kakunahan nito hitokbal sinamin kawajiban nito sin ba na amon sway niya i-provide mo pa sa naman ito naman jari ha tungod sin pagkalalong tawing pagsawsawhan nila ha sugpatan mo na
Insyaallah subhanahu. So amoy to mga palangon nga may Islam in panihalan lang ta amoy pangadatan sa ta kawajiban sin tiap lang ta amoy in magtiaw nini. Ding naman hababai mon pabana. Namikyan sa bimbana mon paasawa inya beta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tagahak yan, tagakapatot sibo-sibo. Amo lang kuman, bang tabi mga ilang tadong duwan kadlam sin Allah Ta'ala kain, amo lang na wal rijal, alayhin na daraja. Daraja, Ini piya tatang diha ini, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, nal sibo-sibo on kapatot, in lang ta babae, on kapatot niya tungkod mon pa ba niya. Namikyan imba na on kapatot mon pa, asawan niya. Sa dong sin Allah Ta'ala, tungkod pa kausugan, bang mga lang tabi mga magtungkad katuan na, magsukod, nakariya-riya inamon kapatot niya nakatingka inamon inlaw takapatot niya tungod mon paasawa niya amon suway sab hirihil sin banan imong kaniya amon in pag-addat man nang tapag martabat man sila man pagtaat mo at inapya labi sin Allah Ta'ala in kapatot sinusuga katwa amon yadto in mga lang tanini law tabi mga patumtum sin kami mga katotay manghurang kababaihan amon yan kamubihaon lang ta jumadjara sarta di murong kamo paliharan ini lang ta sinamun kapatot hantar sin magtiaon nandiyan mga palakon nga may Islam biya sin sambat at inya aon din mga lang ta kapatot piagsawhan na antara sinusog iwan sin babae suway katukbal sin tiap-tiap hang katao dahil naman paasawa pa ba na inamikyan pa ba na mon paasawa muna amon ipagtakon al-amana hati na amana amo ini in amana mga palawon nga may Islam amoy long ta muta sinogi ni katuan ni amana ini amoy yung ta yung sarta so kapag amana tan sibo-sibo ba kabiyato katuan pero di ta masinog tuod subag na yung sarta sinabon long ta sin kita ini mga palawon nga may Islam ini wajib hitukbal sin tiap-tiap hangkatao tungod parwa magtiyaon in subay inilong ta kapag amanatan inang katao pahang katao suwayad to insyaallah subhanahu wa ta'ala kita mo ilaw tatakapaghula ano na hitunay mo yadto atin niya suway lang ta hipananam mo habana mo damik yan hipananam mo sa biya ka usog asawa mo atin niya ikaw kapag amanatan dahil sinbana mo damik yan kapag amanatan sin asawa mo amo yadto mga palawan nga may Islam kaya wajib ito sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in suway lang taon doon lang ta paganduli-anduli ba ni katuan yung pagyan naman na rin diha ini na natin niya ayaw sin tiap-tiap hangga tao lang tabi mga akkalan inang katupang katao in asawa ayaw mga kal pa ba na damikyan in ba na yung mga kal paasawa siyo da tiyo mataw di pangakal ina nakal da suway ang pagpangandol anduli amo yan to mga palangon nga may Islam natin niya nabangkaw imakal so pama mga palangon Islam in usog yakkalan niya in asawa niya naroon na unlaw takumangin na katuan pagtago naman natod sa babang in babayan bakas nakiakkalan simbanan niya atawakan vice versa isang katuan in usog isabyan bakas na sa yakkalan sila asawa niya nadakala doon na biya dagbus manggal na mga kasayaon at maggal na maluhay na ba sipak maluhay na ba bagbag matibi na ng sin bahasa natin ya biya dagbus doon na mag-start maigi na mo lang tapag-aduli katuan adakala mabulak amo yadto mga pramam natin na yadto inayaran ta mga tawon mga darabis lang hatungod si magtiaon ayaw ta inibiya mga lang tabulakon atawakan dihilan amoy inlang tasababan maig in pangandol sinusog mon pawana namikyan maig in pangandol sin bana mon paasawa paliharan sina mon pag-akkali subay in kaunan sin kita niyo habay ta sin aga may Islam atin niya inusog amoy in mausarapat ayaw niya tud akkalan ni nasawa niya simo da matao diwan Mateo inamon lang taparkala yan lang muna mo ko na asalda biya mga bukon da sa ini biya mga akkal to din mangyanan pangakal diyan mga pangawis namin yan akkal da arakala na di aduhi ka dayaw sin pagtiaon sin kamuis pagulaw niyo yan din kaya ta gato sinamon long ta may Islam at inasuway in pagamanat yawn hang katopang katao iwan sin ka ikhlas haantara sin kamu magtiaon agatuan iwan sinamon long tasong sibasa ang sincerity wa katon yawn tayo atin niya yawnin namon long tapag anuli sinba namon pasawa sinasuamon pabana ini nikatan lang taparkala
piyag marayaw sa agta di akan kato sinagama Islam insuway ni Paulo nga antara sindua inamudlong ta muna mga nulin ba na paasawa mga nulay sa asawa maun pa ba na ayaw tuod kita magdihil minsan dakuman maniyuk tiyuk lawang may nang sarbawan amo inlaw ta hikauno hikasid kay mo sin hangkataw pahangkataw amon long ta mapuklas atawa maigi namon pagtaron pag-anduli-anduli hantara sing kamo kana sin naon in pag-akal haantara sing kamo magtiaon ini ni katandi kawayan sin agama Islam amok iniring ha mga longta kapatot piagsawhan haantara sin duwa magtiaon insyaallah subhanahu wa ta'ala sibo daha kasipukan iba sa katampalan ando paonan niyo in pag-adat-adati iba si pag-anduli-anduli hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amay nakapanagpanag na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian long tereng ha mga pagsawsawhan sin ini duwa magtiaon ikarwa beta dunay ni al mawaddatu war rahmah amuna ini ulong iban paglasa dugang yung pagulong dugang yung paglasa aw niyan umulong kaung kakitaan mo biya mga doon haon biya tao malamma umulong nahiminang ka ulo nun mahinang mo supaya biya mga tumarang doon yung pag-ulong mo kaniya biyan na inuna-unahan mo rin katantan ulong amo na inasawa biyan damikyan de sabing babae suway de sa bumulong habanan niya sarap bang tumagna na yung pag-ulong yan tumubo na yung paglasa tumubo na yung pagkasi doon na yan na ininilong niya beta doon haon siya namin siya hati niya subay lang niya dihilan kabugat inan parkala doon na sabutin ni karwarwa sila ayaran di manjari larakun indua ini pakaradyaan ini impag ini inulong ibansin ini paglasa sabab bang himuot impagulong iban paglasa na di muklas doon hayan impagyanon pagtulong tabang antara sindua sila magtiyaon amin lang sin ini pagbasahon nila mga kuan niya namin lang sa hirap at ginawa bihan atin niya sibo daha ini kahayangan iwan na kasigpitan bihan sibo din biya kahalan impana naman nila so may ta yaon inamuin ulong iban sin paglasahan tara sin sila ruwa ini kakunahan amuin long tahang kanarihilan bugat sabab ini lumatun ini pa mga kaanakan nila dumatun ni namin dumakan nila min dua pakaradyaan nang kadabita doon na ini sin Tuhan na Rabbul Alamin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah ito haruhul ni at ini in mga dengha mga ini katanda-tandaan sin ini Allah subhanahu wa ta'ala atau pangitaan tasing ini kasiban ulung sin Allah ta'ala pia panjari niya amin pia panjari kamulong sin Allah subhanahu wa ta'ala dahing ha amin hambuk ginawa hambuk ginawara na pagka siya indua yaon ini impunan niya ring hambuk da na suway yaon di manjari masipak indua yaon di manjari masimpak suway na siya hambuk amin doon tutog in pag ini uno yun in pagulong iban si paglasaya doon sabab may ta inyaon bang sa pa majima to harwa sila inamin yaon dumayaw in amoy ini parasahan sin tiap-tiap hambuk din kanila ruwa amo na in lang niya in usog iban sin babae in usog umasawa ha babae yun supaya dumayaw yung pagulawla niya iban sin babae yun damikyan day sabing babae yaon mon pausog yaon ba yung pagulawla nila sabi ta litas kuno ilayha tinay maka ini sa batanda humumpot atawa humanong inamin biya mga pakaradyaan pikilan sinusog doon ha asawa niya damikyan day sabing babae doon ha balan niya sibo sila humanong inuno wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah in sabab niya dihilan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sinamuin tungod pa amuin ini pag ulong iban si paglasayaon na amo nin ng parsababan na ini ni katantan lang sin hambuk magbibisara kiyawa ding hamin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in hangkan nasuway mahitok bal inamin ulong iban si paglasamad to pa amin ini hambuk din kaniw karwabihan sabab
bita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man la yarham, la yurham. Bangkaw di mengat magulong, naway kapatot may sa bulungon. Bihan. At niya, way bang ini kau di mengat magkasi, naway ron pus day sab kau kasihon bihan. Di na sabi sa katiyan. So way day sabi to katantan maguno. Main amin ini dua sila to magkuan ba? Ano ba ini? Magini ano yung pagtawag yan? Magsulay bus. Magtubihan. Natin na unoy hinang sin usuga asawa niya, so wala sabi tumahinang sin asawa harap mo pa manan niya. Na ini kakunahan sin kita sa babi mga ini hikatutog sin ini paghula-hula. Hikatutog sin paghula-hula sin amin dua magtiaon bihan. Sa babi amin dua nasabot ini katantan amo anim puunan sin amuin hika hanong sin biya mga uno-uno pakaradyaan amin jumatukato labi-labi na bang aun mga parkala kasigpitan na bangyan nagini susulot-sulot din doon yan waisan misan yung problem dumatong lang si Mahasa biya na sinway sabay ita nagsusulot-sulot sila manuhay kasandalan bihan bangyaonin pag ini ulong iban si pagkasi amad din kakunhan sing kita nadamik yan. So ini kato mga palakon haram Islam dengan mga lang tamin kapatut pagsawa na antara sin magtiaon then diha ini lang na nasabot lang na as-siqatu al-mutadadila bainahuma bihaythu yakunu kullun minhum wasiqan fil akhar la yukhamiruhu adna shakkin fi sidqihi wa nusihi wa ikhlasihi amoy din baitasin lang ta muallif sin kitab Syekh Abu Bakar Jazairi indiha ini lang na amun suway maun in as-siqa al-mutadadila bainahuma adin ini kato na mo in amo siya pag-anuli-anuli ba? At tinasuway in pangatayan sin tiap-tiap dua magtiaon amoy in aon pangandol haantara sin sila in pangatayan niya amon wayroon pagsaksak wayroon pag longtatuhuma dehang katao pahang katao amoy in longta na kapag trasan din ba na niya namikyan sa iba na niya ay nasawa niya kapag trasan niya na dito hadto mga panahon sa mamon lang na ayaw tuod pa awnon haantarasin sila minsan pa manyu-tiyo lang taamuin tuhumahon sinang katao inang katao sabab na yun to maigi namon lang ta pagkasi paglas haantarasin sila katao sabab na bangso pa may inang katao yaon tuhumahon niya in banan niya at o kan asawa pa mangi narakala di na humanong in paghambok nila sabab na way naroon kanila in pagunong in pag-anduli-anduli. In yan tukatan, piyanglangan, ayaw yan to, hinamon sintiap-tiap ang kataw ng kato nyo, tapi luwa, bang way roon ebidensya na kula. Hati niya, kasiban mo, laong taiban mo, si parkala amuin laong amuin hikasaplasin pangatayan mo. In yan katan, mga panahon Islam, di ka ba yan sinara Islam, karna, hati niya, may nang ito pa sa babansin, kapag bulak, haantarasin ka mo, bang so pa malong awon pag laong tumati-humahi. So, diha ini, among pag-andol-andoli, amo ini, inshallah subhanahu wa ta'ala, in magpatatasi, hantarasin ka mo, sin pag-laungta, hamuok niyo. Karena na, laungta, besin mga laungta masabihaw ni Katuan, na aon yan, laungta na, bang kita, nag-andoli-andoli, hantarasin magtiyaon, na misa din cellphone Katuan, madalita himin doon, amo na. Sa cellphone ni Katuan, naunin pa kuno. On yan, bang biya mga timatapok-tapok ka mag-text-text biya yan, kikita sinasawa, na bang biya mga onda pangadol kayo mo sinasawa mo, di sato siya magtuma pa. Biya daway. Biya daway, oo. Biya yan, napagka namon lang tabiya mga on biya mga pagtuhumat-yumahi, na rakala, minsan hati-mex biya na inamok-guro pa, mok-guro. Daway yung suspecting kayo, ay na naguno ba, since-direct mo yan. Na hindi tugatan mga panahon Islam, di ito mga tumupa antara singkitan nyo. Na bang kau nagtatras hawa na mo damit yan, imba na mo isa nagtatras na kayo mo, wayad to sa niya. Way sa ito. Di yan tumawin in parsagan antara singka mo. So amo yan to, sabay ta mga panahon Islam, hangkan na paawon niya mo pag-aduli-aduli, sapin kita nyo ini bilang magtayo mo siya ni Katuan. So ikaw, mga adul ha, asaw-sabat mo kayo na Katuan, bukon hadjahat magkiyaon. Nasabot ini bang kamu siya mo nag-iiman magtay manghud ka amo na bita sila Allah subhanahu wa ta'ala innamal mu'minuna ikhwa amura in magtay manghud ka sa bunnalan amura mga bariman at in magtay manghud pag iman magtamanghud ha Islam amo yan to naman jari
Habay tapos si Nabi sallallahu alaihi wasallam, long niya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Di long na masampul na in pag-iman sinamukdeng kanyo hingga. Suway siya magkasi malasa, hatay manghud niya, biya na sabsing kasi iwan lasan niya, hagin hawaran niya. Nariya ini atin niya, suway in pagkanduli-anduli, long tayo undang kanyo. Sabay ta, nabiya din ba isab, long ta, hindi ka mangandol kaniya, sinin sa in isya yan, asawa mo, biya na yan, baran mo. Amo na. Katuan man ko rin mangandol kaniya, biya na ko rin mangandol ako mo. Abaran. Habaran mo. Amo yan itong mga panahama Islam. Sabay mimpo na, hamok na ka mo. Hamok na ka mo. Dengan ginawa. Dengan hamok din niya. Napag usyan to, yung kamuroon lang ta, magtayo ng food pa. Na, bang ka malasat, along tawaran mo, so ikaw malasat, asawa mo. Sabihin ka mo, biyay ta sinaka ma Islam, ika mo, muna, hapag iman, magtayo ng food. Na magtayo ng food, suway malasa siya, hawaran niya, biyay ta sinasa na isab, hatay ng food niya. So, amo yan itong mga panahama Islam. Mati niya, inka munahan, sarta hipagpatutog, hipagpahukot, sin parwagutan haantara sin magtiyaw in subayaun in pag-adul yanduli di magtuhumat-yuhumahi karna inikatan long ta sipat sin mga tao nag-iiman po Allah subhanahu wa ta'ala inamun long taon pag-addati iwan pag-aduli-anduli haantara sin sila inshallah ta'ala o pagkatuan nakakapinir sumuno ikaw patlong niya al-adab al-amma min rifqim fil muamala wa talaqatil wajh wa karamu qawlin wa takdirin wa ihtiramin. In mga inikatan daing ha mga longta jumlahon na ingkatantan amoy na supaya biya mga wayroon biya mga paghiluhala halawman sin paghulawla sin do magtiaon na amin subay longta in amoy in hanunot ba maghimumungan bakon siya amin biya makasla bihan bakon siya amin biya matikarag bihan di katiw-tiwan na inyaon katantan aun waktu makasudin siya itandoon lumamod halawman sinini paghulawla sindo magtiaon na abang makalamod na inyan na abang jumato na inhiluhala pagkatawahan na kita pag-uwos amo na sa paglikilikian kita pag-uwos may limit agbos ka to abang pagmumugas na sautan amo na sa namad tin uno niya na atin niya suwailong niya inito katantan amoin ini sawa ay muka talakatul wajh. Okay. Sawa ay mo kahadyawihan, iba namin ini pakitaon mo asawa mo bihan sinamin ini pagpakuyag kaniya. Aso pa sa ingganti niya bihan to rin sabihin na kung sinasawa pa manan niya. Nabihan. Nasarta yaon do naonin pagulong, pagkasi, panghalgai sin inambok pahambok bihan. Iban amin aon pagadat-yad-datihan tara sin silarwa. Amod tuinding ha mga salingkat-lingkat. Na inyaon katantan biray kato sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ashiruhun na bil ma'ruf. At niya in hinangon sinamin uso katungod sinasawa niya suwayad to hilabay katan haturan sara amin piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya wayroon biya mga ini sagdahon bihan ha amin tungod sinini pagayupot sinusog pa ini asawa niya. Damikan na siyang pagayupot sin asawa harap pa ini banan niya bihan. Nasa tayo mga kababayan, uno-uno na mga kakitaan tamad tuwihan, sumayad siya marayaw. In sa sabutan ta pamarayaw bihan, sa mabiyay ta doon na inisin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, wastawsu bin nisa'i khaira. Sumayad siya marayaw. Na yung marayaw tuod, bang aun doon nangi gimuwa, doon nga amin, ini hambok din harwa sila, subay tabunan sin marayaw. Correct. Amad din maling bukon tamunan si mangi day sabi. Ato bukon din palagurin kani na amad. Sa kaman tamunan si Marayaw. Si Marayaw. Iwan sa sambong-sambungan subay ra sa malano ba. Wayron namin wayron lang ta biya mga biya si magkabtangan lang niya lansok ha uni ni hawa bingit halaw. Na amad din mangi imyad to sabab na si munafik yang kasi. Na sad to. Ari man jari nga ipagsipat si ni Muslim. Labi-labi na indo magtiaon di man jari ato mahinang imbihat to. Naamo yan indeng ha mga ini pangadatan lang ta amuin mag ini piagsawhan. Piagsawhan sindua. Hati niya pag ano na mo di piagsawhan inaddat nasabot na mo inikatan subay hipag-addat sinusug hipag-addat sin babae. Hati niya bang marayaw ininihi ng sinusug pa
Asawa ni Suway sa barayaw ini na mo Mag-boss biyaw siya may nagkataon. Mag-boss biyaw siya. Okay. Bihad to na dyan. Na ini ni kataan, hipagbansag kita si mga kaanakan ta. Subhanallah. Bang Juma to biha. Natin na, karilang kita rijiki, mga kaanakan matuwian, pagsulig nila, na ini ni katantan, dumayaw in kahalan. Aman na. Sa ta, mahinang pabiha na mo yun, Pamukuhan sa mga pamumukuhan at datlong ta. Bihad to. Na, wayron saan in magtiyaon, hindi magkuhan. Hindi mag-maunin para Mag-aon waktu bihan, magdugtol. magdugtol. Oo, doon. Nasa hambok din ng mga biyeta na mo, bakas na nasabot na mo din diya ini. Bang aon doon, biya mga di mag-amo ini bana ibang sinasawa, in malingkat, sumud sila palam simbilik karwarwa. Aman na. Biha, nang pa nila pagbisarahanin, eto, biha ini. Pagwa din alam simbilik, way na. O yung katawan na. Talakatul waj. Correct. Haso pa ya, yung mga kaanakan bihan, ikapagbansag. Bang hina kaya ama, wala na mo kita nagkalo. Para nadawad lang, mag-discuss karwaro. Sa sumud pa lang si bilik, pagwaway na. Naman na. Malano na. Correct. Nawihanin malingkat bihan. Wayron. Na sabat mo katuan natin, wayron san in namon lang magtiyaon in di magdatong paparala. Napasal, muna-muna dahil nga mga sababihan, inusog ipat si mamaas niya, doon kayo yung pag-ipatiwan sila sa isa. Natin on yun na dyan, wakto. Magtanakot. Di magsugdan. Nabihan. At awan yun na ipat si hambok lokal madtubihan, bihan yung kahalan, bihan. Hindi isab ko, ipat ko hambok lokal, doon kayo sabing kahalan. Doon kayo na muna. May nang rin sabing ito sabab. Correct, may nang sabab na. Ako na kumangka doon, advice sa mga sila expert ng tatulong na mo yun. Lang amon duwa magtiyaon natin niya sabat kain natin niya di mo to diyan ma-perfect lang mo di ka mo maunin pag sagahan tarasin ka mo sa lang sin mga sila expert ka tuwan natin niya bang so pamin asawa mo hawak to yan lang na kayo so ikaw may ng tubig isa correct so ikaw may ng tubig pag ma-neutralizing kayo damit kayo sa bangko sabsabo kayo next time na sa wabisam so siya tubig aso pa yan mag-back naman kayo sibo-sibo na malablab na sa'yo napang bombero wihan sibo-sibo tubig na may problema naman sab kayo na way naramik yan masuliyab diyan tumanjarin diyan tabok na yung mga TV mga sila expert paniharan sila mo lang duwa magtiyaon ini na amoy ito mga panahon na kamay namin inshallah subhanahu wa ta'ala in dakayrasin kami hay noon na lang amoy ito inding ha mga lang takapatut salta amoy in pagsawhan antara sindo magtiyaon in subay lang tahitok ba sintiap-tiap hangkatao antara sin magtiyaon inadto katan inshallah subhanahu wa ta'ala bang tama agad in-advise ka po diha in sinara ma Islam katutukan ta kababukan ta inshallah ta'ala lumanyot in paghula-hula sin kita salta atin niya maawon inamon paglasa antara sin kita niyo amon beta sin Allah ta'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah in biyutang nang sinallahu ta'ala mo doon antara sin kamo in pagkasi iban pagbasa iban pagulong asupaya in inikatan may nang parsabawan hikalan yun sin paghula-hula sin kamo salta magkasi magbasa kamo hangan sinallahu ta'ala mapun kamo rin sa dunya hang kasanyangan lami luwa mapun daw akhirat alam kasanyangan iban in bungan niya runan bukon sadya long tamin halawm sin bay tayo namin dua nasabot yan amon pag ulong iban pagkasi bang nabiyak sa Indo magtiyaon doon, sampay simpang daig ta makakita, makakawa pangadjian. Even appreciate kong kita. Na sa time mga sila yaon, mabisod ta maon pa amin dua kabtangan yaon. Maon pa amin pag iniulong ibang pagkasi. Biyan man yan. Amo atin panghindo sin agamata, sebab di mabayan Allah subhanahu wa ta'ala sinilwala. Di mabayan sinilwala. Amo na muna, dahil mga ini hawak tulong tasin pagpapanjari sin apo na to Adam na mga yadto asal gimo na inamin uno niya amin jatuhan niya asal amin beta si mga malaikat sin hinang sin mano siya katantan magasagdo ko adya maghilwala adya rihalaw man sinini gumini bihad to. Sa aso magawa, misan diyan mag-asagdo ko, maghilwala, bang nakauna roon inamin ini pag-uniyaon, in pag-tarang iwan sin paglasayaon, malawain niya ito katan. Malawa. Dahil na kapamintangan tayo mga ini. Ako kita ko handay nga pagsulig-sulig ko rin nga kasibit-sibit ko. Ano pa asubog? Masya Allah.
biya wayroon hilwala. Ipagsabatan sin tao, minsan kalong ni matugaran, way maginano kay mo. Daso magawa na aun waktu para tungon sin Allah Ta'ala yung mga tutukasan bihan, aun jumatu halom sin hula magtubihan, o siya tutay maun sin kaybanan, tumao din tumayma, mahinang lumagguin parkala, naimbungan niya kumangi. Amo na. Nabi na simbiha, uno na jimatu halom sin hula. Malayo na katuan. Malayo In na. pag-aaranhan tara sin mga lawang takamasan singkitan niyo. Tungod pangadatan mo papagkahin niya. Iba sinamon di madto habiyaw nini. Maayaw lang to hakwan. Ayaw lang taha kuan. Sampay saan pa amin. Di mo dito na lang si madrasa. Correct. In guru iban sin murid. Subhanallah. Biya makakuan. Alhamdulillah. Baka ino-ino. Na-penetrate sampay sa mga yawang katuan na si Shaitan. Naman na sa. At yan, so kita maghadli. Bihan sa. Ayan to. Sa sabab na bang kita imipat na sing kito-kito yan. Tamo na. Nabi na bisa. Sakit mangiin. Antara singkitan. Nabi na ba sinagi? Ay ko kay mukain na ito. Bang aon na pag-akawan sinta o maaon na ni Nilola. Bang aon na pag-akawan. Correct. Nabang yan mayroon na pag-agawan mo isan. Bakay-bakay rasan, misan diyan kuan biya. Sa bangaw na pag-agawan na weto na. Tamo na. Yung matunad. Yan nabi din magtiaon. Bangyan pa na pag-agawan nila sindoy magtiaon yan. Tamo na. May rola san. Weto. Kan nasuwayin patutukon doon yung ngamiin pagulong ibang pagkasi. Kaso pa yawayrong pag-agaw. Correct. Ayan to. Biyan to. Na manjari lo paragbus miabot na yung waktu ta. Insyaallah ta'ala balikan na to day sa magbalik ini biada sin waktu ini na balikan na mo in pangasulusin Allah ta'ala kato niyo paay na tadhabon harap niyo na pagkain na subayrain uyun na to harap na to pa Allah ta'ala papirru ilallah pakoy na to patuhan Rabbul Alamin iban di na kita makapakoy pagkain way kapakoy yan Mayroon na. subayra kita humarap madto kaniya namang wayron da mari kita pa amin sara pang Hindu sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan singkatan pagpatarang sin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikarayaw kato tayo insyaallah subhanahu wa ta'ala lain ko na mari pa pindor ko. So alhamdulillah mga palangwan na agama Islam timubtob din waktu sing kami insyaallah subhanahu wa ta'ala continue na mo ra inlong tapangadjian ang panakapin-kapin diha ni katuan tungod pa isang pagkapatot sina mo inlong tanan mon pa asawa at ang kapatot sina so mon pa ba na insyaallah inyad to bang hi takdir sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan lang ta kasumpatan natin pangadjian insyaallah ininikatan insyaallah ta'ala hindi maragbos antara sing kita ni hiyawon asupay na to maingat atin na hinangon in kapatot sin tiap-tiap hang katawren kato niyo labay ring hapang hati hapang Hindu sin agama Islam nabaita sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran mahamulya demikian kaya patarang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rito na hadja kami long tabiat mga patubtuon ni namun wasihat sing kami pangadjian haruman ini murah-murahan bang mayang kita ni taufikan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin kawabukan inda akan niya sarta amuin long takaaniban ingkatan sindi niya kawayaan paliharan amuin long tahikakuhila sin pag-iman tapatuhan Rabbul Alamin mamaid kami hadapal kasila sa mga panahon hakam Islam wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.